Dragi slušatelji, kako što i najavив prethodno, ova utrинска емисија ќе вклучиме Долорес Полето од заедницата на фоколарите во Македонија. Таа ќе ни говори нешто повеќе за словото за живот. Моментално таа е на линија. Долорес, добар ден. Dobar den, Ena. Ти благодарам што се вклучи, што си во можност ова утро да бидеш заедно со слушателите на Радио Марија Македонија. Благодарам и ја за таа можност. Сега ќе зборувам на хрватски. Тоа нема воопшто да биде проблем, јас ќе говорам на македонски. Долорес, значи, сакаме, нешто повеќе нашите слушатели да дознаат за словото за живот. Од кога постои словото за живот и што всушност представува словото за живот? Riječ za život je praksa koju je započela Kjara Lubik, utemeljiteljica pokreta Fokolara. Na samim početcima, dakle polovinom prošlog stoljeća, 1943. godine, otkrile su da evanđelje ima jednu snagu, da je istinito, da se može staviti u praksu, iako su ga do tada svakodnevno slušale i na misi. Međutim, pod jednim posebnim nadahnućem nekako su vidjeli da tamo mogu da se njihov život može oblikovati i mijenjati u skladu s tim. I od tada je započela jedna praksa da su izabirale, tada je to bilo jednom tjedno, jednu rečenicu iz Evanđelja, koju su nastojale sve zajedno živjeti, ta prva skupina. Poslije se ta praksa proširila kako se i pokret širio, poslije se ta rečenica misao izabirala jednom mjesečno i danas je proširena gotovo cijelom svijetu. Do svoje smrti ovu rečenicu iz Evanđelja komentirala i Kjara, a sada je komentiraju različiti, dakle, članovi pokreta Fokolara. Значи, сегашниот облик на словото за живот е малку поопширен, така, значи се зема еден цитат од Светото писмо и потоа се коментира, така? Tako je, dakle, uvijek je to jedna rečenica koja je iz liturgije tog mjeseca, obično nedjelje, dakle, najčešće iz Evanđelja, ponekad iz Starog zavjeta ili iz nekog drugog čitanja. Dakle, malo se opiše kontekst u kojem je, a zatim malo se aktualizira kako se može provesti u praksu, dakle ono što bi bilo aktualno za nas. Po словото за живот има и кратко сведоштво. Tako je, ono što je važno, dakle, što je na neki način obilježilo ovu praksu u pokretu Fokolara, da nakon što su pokušale staviti u praksu, one su i razmjenjivale, ta prva skupina, svoja iskustva, dakle te svoje pokušaje kad su uspjele i kad su možda malo manje uspjele, što je bilo na neki način ohrabrenje i poticaj da se nastavi u tome. Tako da i danas se ta praksa nastavila i u stvari pokret se nekako širio ideja, ono što pronosi pokret upravo preko življenja riječi i to je ono što nas također povezuje sa svim drugim crkvama. Долорес, за кого е наменето словото за живот? Дали само за вашата заедница или може би е отворено за сите луѓе со добра волја? Riječ za život je upućena svima, dakle nije nikad bila isključivo samo za članove pokreta. Članovi pokreta su se nekako hranili, ali evanđelje je univerzalno, dakle to nije nešto što je svojina apsolutno pokreta Fokolara, nego svi oni koji nalaze se. Dakle, danas riječ života, osim što se prevodi na mnoge jezike i osim što je žive i članovi drugih crkava, također, riječ života nastoje živjeti i vjernici drugih religija. Često puta nalaze u svojim svetim knjigama ono što ih povezuje, dakle sa tom mišlju iz Evanđelja. Na neki način se traže ta semena istine koji nas ujedinjuju. Значи, словото за живот ги обединува луѓето од сите религии? Pa, mislim da se možemo tako reći, dakle za sve ljude dobre volje koji nalaze tamo snagu i ohrabrenje, dakle, za življenje, da. Инаку, редовно на нашата програма, драги слушатели, можете да го слушате Словото за живот. Редовно го емитуваме во утринските и во вечерните часови. Па така, еве Долорес, ексклузивно пред да го емитуваме Словото за живот за месец декември, дали може накусо да ни кажеш што ни порачува Словото за живот за овој месец? Riječ za život za ovaj mjesec je evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Dakle, to je ona rečenica Marijinog pristanka i nekako je lijepa ta podudarnost da se ova riječ za život podudara sa početkom sa adventom, došašćom, pripravom za Božić i nekako stavlja u središte taj Marijin pristanak.
lik Marije, dakle, sa svim onim njezinim kvalitetama osluškivanja, pozornosti na druge, dakle, njezine poniznosti, a isto tako njezine vjere da se uzda u Boga i kada možda smo svjesni naše krhkosti, naših promašaja, osjećaja neprikladnosti. Na koji način sekoj od nas može da je žive ova poraka v mesec dekembri? Kako to nas ne dopira v vsakodnevni život? Pa ne znam, ja mogu reći da meni osobno pomaže da se ja na neki način otkrivam tu Božju blizinu u malim svakodnevnim događajima, u svakom susretu i da na neki način sam pozornija i osluškujem ono što Bog očekuje od mene u tom trenutku. I da na taj način, ako se ucijepim u taj sadašnji trenutak i nastojim surađivati s Bogom, da ja ostvarujem djelić tog njegovog nauma i ljubavi. Ovo je golemo ohrabrovanje za vsekoga od nas i svekoj od nas bi možel barem v tekot na denot da se seti na ovije zborovi i da ga žive. Upravo tako. Pa ja mislim da zaista što više otkrivamo, što više smo mi pozorni na tu Božju blizinu i on će nam se sve više očitovati i nekako nas ispuni svojom mirom i svojom radošću i mi taj mir i tu radost možemo sijati svima drugima i mislim da je to i najljepša priprema za Božić. Tokmo taka, Dolores, ti благодарам mnogo za ova tvoje vuvanje v naša utrinska emisija. Благодарам ja na tebe i sakúvam ubav den na tebe. Isto to i ние ти посакуваме убав и благословен ден, еве сончев ден. Секој е добро